Isaya mrango afungahe mstari wa kwanza hadi wa 25. Vikara wakati Ahazi mwana wa Jothamu mwana wa Uzia ariho kala ndewali wa Juda, Rezini mtawali wa Shamu na Peka mwana wa Remalia mtawali wa Israeli makumbuka makaupige mji wa Yerusalemu ela kama dimire kuushinda bule. Jakala vivi atwa nyumba ya Daudi marihambirwa kukala Aaramu madzapatana na Israeli. Ahazi na atue mavinwa ni miri Heremihia tsakani itukuswasho ipigbaho ni luvuto. Bai Bwana akimwambira Isaya mbola uwe na mwanao Sheari Jashubu mkatunganane na Ahazi kanda ya mtaru wa mtsara wa dzulu ngira ya kwenda uwanja wa Dobi mwambe kalamatso hurira na usogohe usife moyo kwa utua aatu airi Mario maherevinga viri virizho vikuzimani kwa utua koroza Rezini mtawali wa Aramu na Zapeka mwana wa Remalia. Aramu Israeli na mwana wa Remalia madza kupangira njama mbii na kuamba nafumbuke fukaivamie tsi ya Juda fuipige fuihale na fumurungaraze mwana wa Tabeeli aitawale. Ela Bwana Mlungu anaamba vizho kavindakala kamari kwani mji mbomu wa Aramu ni Dameski na mbomu wa Damesiki ni Rezini. Mji mbomu wa Israeli ni Samaria na mbomu wa Samaria ni mwana wa Remalia. Ndani ya muda wa miaka 650 Israeli indabandwa isikale taifa kaheri chamba kamndakala imara kaiza kuluhiro beka mnda imarika bule. Bwana akinena na Ahazi kaheri akimwamba muvoye Bwana Mlungu wakupe mavuno kunyesa kukala gaga kagandakala mala muvano uhendeke tsini kuzimu hedu dzulu mlunguni. Ela Ahazi akiamba sindavoya bule sindamjeza Bwana. Bai Isaya akiamba sirikizani vikara henu atwa nyumba ya Daudi vidze ozha kukala mdzasinya atu kavitosha hata mnamala Mlungu wangu na yasinywe ninwi kwa vizho Bwana mwenye andakupa muvano lola bikira andahenda mimba na kuzhala mwana mulume naye andamwiha Imanueli andarya Samuli na uchi wa nyuchi muhaka ndiho manya kutsagula madzo na kukahala mai mana kabila yaye muhoho kutsamanya kutsagula madzo na kukahala mai zotsi za watawali airi wago hao zindakala ganzo. Bwana andakuhendea uwe na atuo na atua nyumbani mwa babayo mukale na wakati mkomu ambao kamu dzakala nao hangu Israeli idzitose na Juda yani andamurehera mtawali wa Ashuru. Wakati huo Bwana andapigira milozi majeshi garigo mwisho wa miho ya Misri na majeshi ga Ashuru nago gandakuudza here mainzi na nyuchi nago gandakuudza kakale kaiza madete garigorichwa na kahiza panga za miamba na kahiza miya na ndiso zosini. Siku hiyo Bwana andamuhumira mtawali wa Ashuru na kula nyangamo ya hiri ya muho wa Yufurati here lwembe lwa kukodishi amunyole nyere nyoga za maguluni na virefu jenu. Siku hiyo mtu andafuga ndama ya ng'ombe na magonzi mairi bai kwa utua mazia manji zindigombola andari ya Samuli kwani osi mandio sala tsiyo mandari ya Samuli na uchi wa nyuchi. Siku hiyo vindakala kila hatu hariho kala na mizabibu maalifu ya kima cha shekeli 1000 za fedha handakala na miya na mihega kululu atu mandakwenda kuko na mahahamaka inze kwani tsi yosi indakala ni miya na mihega kululu na kamunda kwenda kahiza mirima yosi murio kala mukirima na jembe kwa goha miya ya mihega kululu ela kundakala kutu kwa kurisa ng'ombe na mbuzi na magonzi.